Ir-rakkont ta' dak li seħħ fil-bidu ta' Jannar huwa xokkanti. L-azzjonijiet ta' Ebner Aquilina donhom ħerġin minn xi rakkont tal-films, iżda fir-realtà din hija storja vera. Fil-qorti semma kif it-tfajla Paulina Dembska għaddiet minn martirju sħiħ kif dak il-ħin li kienet attakkata minn Aquilina kienet konxja ta' dak kollu li qed jagħmlilha. Hekk kif il-ġimgħa kompla jinstema' l-każ ta' qtil ta' Dembska li seħħ kmieni din is-sena f'Tasnima, it-tabib Mario Xerri qal li t-tfajla baqgħet konxja waqt l-aggressur kien qed isawwata u jistupra u kienet taf li kienet qed tmut. Xerri xehed kif Paulina Dembska baqgħet tirreżisti lil Ebner sal-aħħar hekk kif hu beda jġbdilha xara, isawwata u jifga'. Bil-Pollakka jirnexxiela tattakka lill-aggressur billi kkawżatlu xi feriti. Ir-ritratti li ntwerew fil-qorti juru li Paulina Dembska kellha numru ta' feriti f'sidira, f'wiċċha u fuq kuxtejha, hekk kif hi instabet nofsa mneżża minn qadda l-isfel b'onqa miksur. Apparti dawn instabu wkoll żewġ feriti fil-parti intima tagħha li kkonfermaw li Ebner abbuża sesswalment. Mario Xerri stqar li dakinhar Dembska qalet xeba tajba. Paulina Dembska mietet f'gata b'Mario Xerri jisqar l-aggressur dak iż-żmien kellu problemi ta' mart mentali. Dakinhar tad-delitt Ebner ma kienx f'pożizzjoni li jkun interrogat minħabba l-istat mentali li kien fih, iżda xorta waħda inżamm taħt il-kustodja tal-Pulizija u ttieħed l-Isptar Monte Carmeli. Numru ta' psikjatri li eżaminaw lil Ebner Aquilina qalu li dak il-ħin tad-delitt huwa kien jinsab fi stat ta' ġenn, filwaqt li oħrajn qed isostnu li issa Ebner jinsab f'pożizzjoni biex jitla' jixed. Intant diversi pulizija li xedu fis-seduta spjegaw kif iż-żagħżugħ iddeskriva lilu nnifsu bħala soldat fl-armata tal-Anġli tal-Mulej u stqar li kien lest li joqtol aktar nies.